Danas idemo snimamo Clash Royale. Kao što vidite da mi je Saturnado, level 2 mi je već. Nešto imamo shop poison, stvarno. I ovako, ajmo odmah jedan battle. Nešto se čuje tamo. Nešto se tamo čuje. Šta se ovo čuje? Baš ne. Gladno ne ide! Gladno ne ide, bre! A dobro, nema veze. Stavit ćemo Valkyrie. Čekaj, vrati tornado. To! Ljudi, izgubit ću. To, bravo Inferno. Ispucale 5. Princ. Ljudi, time. Ljudi, kako se... Ne, ljudi, moramo samo još malo da izdržimo. To, bravo Valkyrie. Ljudi. Ako ovo pređemo, ja ću budu najspriji čovjek na svijetu. Nećemo čekati. Ljudi, izgubit ćemo. Ljudi, izgubit ćemo, bre. Šta je? Šta sam stavio Inferno? Ćao, ja izgubio sam krovu, da. Igrat ćemo. Ako ovo izgubim, ćao sa arenu. Inače sad je 10 sati i 45 minuta. O, 9 level, ljudi, jovu. Ali moja čuvena taktika ode kula. To je Princivić. Ljudi, probajte tu taktiku. Uspeće. Primjer, ovdje ćemo Vič, pošto sad ne možemo, morat ćemo njega. Srce prestaje da radi, kao sam, ljudi, srce prestaje da radi. Ajde, odaljite se od te Vič, bre. Ljudi, ubit ću se. Ubit ću se. To. Ubijte njega. Ajde, ubit će Vič. Jaj, meni, joj, ljudi, padam iz arene, padam, čao. Sad to uspi ga, ako ne uspeš.
Otpušten. Kako da kažem, letiše. Ajde, Goblin. To, Goblin Barrel! Ali vi će uradila ovaj posao. Ovdje ću da se za svaki slučaj, ako stavi nešto nečaša legendarno. Moj drug 6. arena ima legendarnu. Ne mogu se sjetiti. Aj, Swizarda, da? Kako? Jeste vidjeli mi ljudi Inferno kako radi on? Bravo Inferno. Još mi... Ovaj manje level mi Inferno, ja. Moram da ga upgradeam, brat. Moram ovako da odeljimo malo. Ljudi, bravo. Ljudi, uspjeću. Dobro. I isto ništa našo radi. I to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, ako niste ostavite share i ostavite obavezno subscribe i napišite u komentar šta vi želili sljedeća snimam. Ćao do narednog klipa.